Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Assalatu sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada malam ini kita dengan hati berbahagia bisa berkumpul dalam rangka kegiatan pengajian di KSD cabang Acara selanjutnya adalah acara Pak Jodah yang sedang diberikan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Dan jangan panggil ado ketua IKSD. Amin. Ulang ya.